Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ibu-ibu, hayu bapak-bapak, mangga geragugah, bilih bade ibadah dina bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan panghadana, bulan 1000 bulan. Sedekah dilipat, pahala ditingkat, ibadah sing giat kangge ka akhirat. Berkah bulan Ramadan, hampurana cumpon, istighfar telakon, asal ulah awon. Mangga geragugah, tahajud sing lillah, sahurna sing berkah, sehat jasmaniah. Gugah mangga geragugah, hayu urang gugah, sahur mangga gera sahur, hayu urang sahur, sahur.